बड' निउज नायगिरि गासैबो रायजो राजाफोरनि थाखाय दासिमनि माखासे मोनथिनो गोनां खौरांफोर लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय। अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो लागै आखायाव लादों। 6थि बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुम थुनलाइयारि ज'खन्थाइ खुंफुंदों नेपाल हादोराव। मख'नो गोनांदि बेयो गिबि खेब इन्टारनेशनेल प्रग्राम। मैया 5 अक्ट' मैयानि समाव फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे इन्टारनेशनेल प्रग्रामखौ खुंफुंनायनि थांखिखौ खौरांनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों। नेपालाव थानाय बर'फोरा थुनलाइखौ माबायदियै फोथांनानै लाखिदों, बिथांमोननि राव रायज्लायनायनि रिंसारथि आरो मा सोदोबफोरखौ बाहायो बेफोरखौ संनो थाखाय बे प्रग्रामखौ लानाय जादों होनना फोरमायदों। बे हाबाफारियाव प्रज, पयट्रि आरो लिरबिदांफोरखौ माबायदि लिरो बेफोरनि सायाव सावरायज्लायनो थाखायनो माखासे रिसार्च पार्सनफोरखौबो लिंहरनाय जादों होनना फोरमायदों आरो माखासे स्कलारफोर आरो थुनलाइगिरि लिरगिरिफोरखौबो नेपाल हादोराव खुंफुंनाय बे जथुम्मायाव लानानै थांदों होनना मोनथिनाय जादों। आसामनिफ्राय गोबां थुनलाइगिरिफोर, आसामनिफ्राय गोबां दैदेनगिरिफोर थांनायखौबो नुनो मोनदों। मैया 5 अक्ट'आव क'क्राझारनि एएनएम नार्सेस ट्रेनिं सेन्टार काम हस्टेलाव 6 दाननि थाखाय बेसेन होनाङै जिएनएम नार्सिं कर्सनि ट्रेनिं होनो थाखाय बिटिआरनि इएम अरुप कुमार देआ बेखेवनानै होयो। बे कर्सखौ फार्स्ट पेजनि थाखाय 400 लाइमोनफोरा बेसेन होनाङाजासे सोलोंनो मोनगोन। क'क्राझार आरो चिरांनिफ्राय 200, बाक्सा उदालगुरिनिफ्राय 200, गासै 400 लाइमोनफोरा फ्रियावनो दिनैनिफ्राय फोरोंथायखौ लानाय जासिगोन होननानै फोरमायनानै होदों बिटिआरनि इएम अरुप कुमार देआ। आसाम सरकारा 1 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि सिङाव आरआइडिएफ 29 बिथांखिनि गेजेरजों गासै गंथाम मडेल फरायसालि लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों एमएलए जिरन बसुमतारिया। बे गंथाम फरायसालिफोरा गसाइगाव गोजौसिन फरायसालि, थासिबारि गोजौ फरायसालि आरो ग्राहामपुर गोजौ फरायसालि होनना मोनथिनो मोनदों। आबसुआ बड' लेंगुवेज ट्रेनिं सेन्टार, जायफोर ओनसोलफोराव बर' राव रायज्लायनो लिरनो रोङा बैफोर ओनसोलफोराव बर' राव सोलोंसालि मिरु फसंनो थांखि लादों। गासै गं 11 जिल्लायाव गं 16 सेन्टार फसंगोन होनना मोनथिनो मोनदों। सेन्ट्रेल एबसुनि लोगो नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला मैया 5 अक्ट'आव गुवाहाटीनि बाथौफुरियाव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलियाव फोरोंगिरि सायख'नाय हाबाफारि लादों होनना फोरमायो। गंसे सेन्टाराव सानैहै गासै 32 फोरोंगिरिनि सायख'नाय हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायो। बे सायख' आनजादनि थाखाय गासै 52 सुबुंफोरा एप्लाइ खालामदोंमोन होननाबो फोरमायो। जाय बिसाथिफोरा बे सायख'नाय हाबाफारियाव सायख'जागोन बिथांमोना 6 दान फोरोंनाय खामानिखौ मावनांगोन आरो मावनायनि दान बान्था महरै दानफायाव 10,000 राङै मोनगोन होननानै फोरमायनानै होदों मिरु एबसुनि लोगो नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ। सेलफि लानाय समावनो सासे हिन्जावसाया बुरलुंबुथुर दैयाव गलाङो। बे भिडिअ'आ गोबां भाइरेल जानायखौ नुनो मोनदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव सेलफि लानाय, रिल्स बानायनाय बेफोरनि गेजेरजों रायजोआव गोबां जाथायफोर जाबोबाय थानायखौ नुबोबाय थादों। जाथायखौ मिथिनानै एसडिआरएफ हान्जानि गोख्रों नाजानायजों हिन्जावसाखौ दैनिफ्राय बोखांनो हादों। बोखांनो हादोंब्लाबो हिन्जावसानि देहाया गोब्राब थासारियाव होनना मोनथिनो मोनदों आरो जरहाट मेडिकेल कलेजआव एडमिट खालामदों होनना मोनथिनो मोनदों। दासिम मा हालोदाव दं मोनथिनो मोननाय जायाखै। आसामाव धोरोमखौ लानानै गोजोन गैयै गाज्रि थांखिजों गाज्रि थासारि लाबोनो नाजानाय माखासे सुबुंफोरा ससियेल मिडियाआव गले गले धोरोमनि हेंथायै बाथ्रा बुंबाय थानायखौ नुनो मोनबोगासिनो। माब्लाबा इस्लामिक माद्रासानि सायाव, माब्लाबा ख्रिस्टियानफोरनि सायाव। आथिखालाव ख्रिस्टियानफोरनि सायाव गाज्रि नोजोर, गाज्रि थांखि लानाया बारानिफ्राय बारा जागासिनो दङ। সৌসিদিনা জাগিৰোডৰ পৰা আমাৰ জনজাতীয় লোকসকল ঘূৰি আহিছে, তেওঁলোকক প্ৰলোভিত কৰি নিছে। সেৱাৰ নামত কোনোবাই ধৰ্মান্তৰ কৰিব পাৰে নেকি? সেৱাৰ নামত কোনে কৰে? ক'বলৈ বেয়া লাগিব, অসাংবিধানিক হ'ব, তথাপিও শব্দটোৰ মৰ্যাদা ৰাখি পেলাই কৈছোঁ, গণিকায়ো চাগে নকৰে। মই বেলেগ শব্দ ব্যৱহাৰ নকৰি মই গণিকা শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অলপ সাহিত্য লাগিবলৈ। গণিকায়ো চাগে ইমান সেৱাৰ নামত নিজৰ
মানে লেতেৰা চৰিত্ৰ বা ষড়যন্ত্ৰৰ ভিতৰত ইমান তললৈ যাব নোৱাৰে যিমানবোৰ তেওঁলোকে কৰিছে, যিবোৰ আমি দেখা পাইছোঁ। সেইকাৰণে ঘৰ বাপচি বুলি যিটো কৈছে সেইটো হৈছে। লুকাছ বসুমতাৰী আৰু কিছুদিন আগতে ঘূৰি আহিছে, আমি আমাৰ লগত লৈ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ লগত আমি কৰিছিলোঁ। আৰু বৰঞ্চ যেতিয়া তেওঁ ঘূৰি আহিলে বাক্সাৰ মানস অভয়াৰণ্যৰ ওচৰৰ মানুহজন লুকাছ বসুমতাৰী, তেওঁক ঘাটে পানীয়ে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনাৰী সমাজে ওচৰত। কিয় কৰিব? ক'ত পালে তেওঁলোকে অধিকাৰ? ঘূৰি অহাৰ কাৰণে তেওঁ বাথৌলৈ ঘূৰি আহিলে, ঘূৰি অহাৰ কাৰণে সেই অত্যাচাৰ এইবোৰ হৈ আছে, প্ৰমাণ ঢেৰ আছে। আজি ৰিংকু আছে, তেনেকুৱা যথেষ্ট আমি মেছেজ পাইছোঁ। মেঘালয়ৰ পৰা আহিছে এজন ল'ৰাই, নামটো ক'বলৈ মানা কৰিছে। মেঘালয়ত কৈছে কেনেকৈ গাৰোসকলক অত্যাচাৰ কৰিছে, আমাৰ হাতত এটা প্ৰমাণ আছে। গাৰোসকলক কেনেকৈ খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনাৰীসকলে NGOৰ নামত, সমস্তখিনি আছে। আমি আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'লে দেখুৱাই দিম, গোটেইবোৰ প্ৰমাণ আছে। আমাৰ লগত ইমেইল কৰিছে, কেনেকৈ অত্যাচাৰ কৰিছে তাৰ দস্তাবেজ আমাক প্ৰদান কৰিছে। অৰুণাচলৰ পৰা আহিছে, আমাক লিখিছে যে কেনেকৈ অৰুণাচলৰ দনি পলৰ নিচিনা সেই পুৰণি পৰম্পৰা নষ্ট কৰি পেলালে খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনাৰীসকলে। তেওঁলোকে এইবোৰ সঁচা কথাত মাত মাতিব নোৱাৰে। গতিকে আমি কৈছোঁ তেওঁলোকে কি কওক, আমি কোৰ্টলৈ যাম, কোৰ্টৰ ওপৰত আমাৰ আস্থা ভৰসা আছে। লেট দ্য কোৰ্ট ডিচাইড। কাৰণ আমি বাৰম্বাৰ কৈছোঁ মণিপুৰৰ নিচিনা কোনো ধৰণৰ ডিফিকাল্ট কনচিকুৱেঞ্চ আমি অসমত বিচৰা নাই। আৰু যদি হয়, কিয়নো আমি ৰাজপথলৈ যাম বুলি কৈছোঁ এতিয়া, যদি হয় অসম চৰকাৰৰ মৌনতা, অসম চৰকাৰৰ কাণ্ডজ্ঞানহীনতা, অসম চৰকাৰৰ দায়বদ্ধহীনতা আৰু খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনাৰীসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰপগেণ্ডাবোৰ লুকুৱাই ৰাখিবলৈ যিবোৰ কৰিছে সেইবোৰেই হ'ব বুলি আমি আজি আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে সকলোকে জনাই থৈছোঁ। চাওক, এতিয়া খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনাৰীসকলে বিভিন্ন কথা তেওঁলোকে আমি সংবাদ মেলৰ যোগেৰেও কৈছোঁ, আমি তেওঁ অফিচিয়েলি চিঠি পত্ৰও লিখিছোঁ, তেওঁলোকক খ্ৰীষ্টিয়ান সমাজলৈ তেওঁলোকক আগবিচবলৈ লিখিছোঁ। সেই উত্তৰটো সংবাদ মাধ্যমৰ লগতে তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে আমালৈ লিখিব লাগিছিলে। আনুষ্ঠানিকভাৱে আমাৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দিবলৈ তেওঁলোকৰ আৰ্কবিশ্বপৰ অফিচ। बिटिआरनि CEM प्रमद बर'आ MP जानायनि मिजिं दं नामा? खौरांगिरिनि सोंथियाव मा बुंखो CEM प्रमद बर'आ? फै जों दान्दिसे खोनासंनि। BPL কেণ্ডিডেট কেতিয়া দিব আৰু নামটো এতিয়া আপোনাৰ নামো আহিছে চৰ্চা হৈ। ৰাজনীতিত থাকিলেতো নামবিলাক আহি থকা মানে ভাল, বেয়া নহয়। কিন্তু সিদ্ধান্তটো আমি ল'ম, কেইদিনমান পিছতে সিদ্ধান্ত ল'ম। সিদ্ধান্তটো আৰু কি, ইলেকশ্যনটোতো চেম্বলে খেলিব, এলায়েন্সে খেলিব, কেণ্ডিডেটজন আৰু দৰাজন আৰু আমি কোনোবা এজন হ'ব আৰু। নাই দৰাটো মই নহয়, ড্ৰেছটো বগা পিন্ধিছোঁ যদিও মই দৰা নহয়। আমি দেখিবলৈ পাম আপুনি MP হ'ব ছাৰ। MP মোৰ ভাগ্যত কি লিখা আছে মই নাজানো, কিন্তু এতিয়াই MP হোৱা মোৰ তাত লিখা নাই চাগে, এনেকুৱা মোৰ লাগিছে। কাৰ লগত যুঁজ হ'ব পাৰে কোকৰাঝাৰত? একো যুঁজে নাই এইবাৰ। আপোনালোকে ৰিজাল্টটো দেখিব, একদম মানে বহুত ডিফাৰেঞ্চ। মানে যিসকলে কণ্টেষ্ট কৰিব আমাৰ এগেইনষ্টত, তেখেতসকলে 25-20, 25-20 থাকিব। আমি যিমান ভোট পাম, ধৰি লওক আমি যদি 100টা ভোট পাইছোঁ, যিসকলে কণ্টেষ্ট কৰিব ইহঁতে কোনোবা 20টা, কোনোবা 19টা পাব। ইয়াতকৈ বেছি নাপায়, আজি চবে মনত ৰাখক।